Kembali pi barok ni kadai Dudarshan Meklaya bat ngipnya supaya pi syaratuk kubor mentah kejanmit. Syaban pasi kubor kebabnya ngin pet ya kemat pekongsan. Kunno kajungilap pajbak nak bentah kawat balai jong ke election Lok Sabha. Entai ke sarkar yang kejaka penyeng kali ha keleng ki bentah jong kenong bak ban pendunai ke jung dheng kali hanong bak Shillong. Nang kieu ke jung pang bampong ha kejala bat kentui Dr. Anisha Maulong ye ki brio ban wan syakmat ban pha eksamen yalade. Bat penong kedorba cenong Ciliang Raj Art and Cultural Committee yang jing rakhi bam phalar bam manlau snan. Kikubor gibabnya. Kajing yalap election na kabenta gawat kabalai jong election Lok Sabha kalakut no mentah kesngi. Haswa kani kinong yalam seng san perthei kalapelong ya kajing yalang patba anakapor syakapor na kabenta ki kertong jong kaseng. Kajing tap vote ha kani kawat kan long haki kendai put lightly constituency na kis potli gijala but union territory jong Gadadra and Haveli but Daman and Diu ha Uttar Pradesh bun ki kertong ki long ik road show but yalap election haman ki tliu yeng Madhya Pradesh kajing yalap election lapun kot no ha kan riu baje mentah kajanmet ha ki benta ki kendai tli ki constituency ha Chhattisgarh lapun kot no kajing yalap election ha porson baje mentah kajanmet hakin nyutli constituency bun kiseng san perthei kelele kat bala banyo kring yakinong tap vote. Menteri rang ba kejelau Konrad ke sangma dang shin ula pentip bagi sarkar kelpenong ikajing yalang ban yakren halor kajing jor jong kajing teng kali ha kanong ba. Habe keren berkilat petai kubor hadin jong kali kajing yalang Konrad ula ong ban weng ya kajing kapnya hasor Shillong ke sarkar kala chimkia ya kani kemat da kabatei kejaka penyeng kali ha ki benta beper hasor Shillong. Upentip ru bakin penenkam kambun da ki jaka sarkar bantai ki jaka penyeng kali kum ka barik point ka phanong laj pak bat ki we ki jaka. Bat hadin baladap te yakini ki jaka and skam kloj kasor. Much more parking space, and the vehicles which are parked on the road now will be parked in the parking spaces, and we'll get space to also expand the road. For example, we are going to be expanding the road and creating footpaths from Shillong Club all the way going up to the Governor House Junction and all the way going to the Pinewood Junction. So there the land of the forest, the tourism and the forest department, which is Watts Lake, we will take some space from there, extend the boundary wall and create a walking space for the pedestrian so that people have a space to walk out there. So these kind of micro plannings were done on the correct time. We will give you more details about it, but all these were discussed and we have approved all these, not approved, but we have seen the presentation today. Head of Department Oncology ke Shillong Civil Hospital Dr. Anisha Maulong ila kentu ya kipat bak berwan syakmat wan pa eksamen yalde lor jong kejing kiu jong kejing pang bampong lani kanser ha gajela haba ajing kren sekilat patai kubor nin gasngi Dr. Maulong ila kedau syakam kelaya cancer prevention and early stage detection mission kebala sedang terikam ha barok ki distrik gajela ban pentebit yakino Tray ha ka bayade bat kicing tes di barok ki pajba ki biang kerta na bentar kicing pang bampong. Dr. Maulong irpen pau ya kicing sokya bagi pajba ki badang ting ban wan syakmat ban pha tes kicing pang bampong. Ila ong ba ke jalam kaya kawan ha ka banengkong ha ka bayade bat bayo ya kicing pang bampong utang kro bat bawan baar ha ka bayade bat ke bayo ya kicing pang bampong ke kli bat urendang. Ila kentui ki pajba bagi dai ban pha eksamen ila de manla who is investing on such a big initiative. Why? Because the government knows that cancer is a disease which is preventable if detected early, especially in our state. Ka Don Bosco Youth Center hapok kecing pet jong director Jongka Father Michael Macri but assistant professor ka St. Anthony's College Professor Jacob Shela kilashim kia kilashim ya kasin jaman ai free coaching class nga benta ki samla pule ki banya Korea Common University entrance test kiwet Don Bosco Youth Center lam kra
Profesor Jacob Shela ulang bagi dan lai sepak angut ki samla ki belum penurung kerteng ilade harga ke program badan tang ars pak angut ki bawan seketika coaching class kabala penlong man laga singi sajan. Ki samla pule ki laong ba kene ke coaching class kala ajing mentoy yaki bat snungu ya director dan Bosco Youth Center bat Profesor Shela lor kene ke sinjam. Ka jinglong jiman jong ka jingkerdo hamikhaya bakan thop haslong kelabu jing yakinong shong shnong bo na ki shnong haslong menta ka singi kilapan pau ya ka jing sokya halor kane ka benta ha ka ba kila kerpat ya ka sarkar ban khmi ha ka bedai bat kane ka benta ban penek pensa ya kitulong bat ban pentikna ya ka jing penpoi sha kinong shong shnong bakan long ka babiang la ban kedau ba ke selong bat ketura kilamat ya kejing kerdu hadin kejing terkhong no jong kitelong ha kejuk kepor kejing hap slap antara si kumbakat tu kat ne por kala aiman sim ki brew bat ki kermen ba ka sunyang ha kliakan long biang ka babha kum baman shwa जल पानी का बहुत दिक्कत हो गया था। हम लोग बाहर से भी पानी मंगा के मतलब यूज कर रहे थे और गवर्नमेंट ने भी बोला था कि और 1 महीना अगर बारिश नहीं होगा तो पानी का और ज़्यादा दिक्कत होगा, पूरा सूखा पड़ जाता था। लेकिन भगवान का कृपा है कि बारिश हुआ, बोल के हम लोग को बहुत राहत मिली। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया था कि मौसम हीट वेव जो है होने वाला है, तो लोगों के बीच काफ़ी डर था, बट ये जो बारिश हुआ इससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है और हम उम्मीद करेंगे आगे भी थोड़ा ऐसी बारिश होती रहे ताकि पानी की समस्या भी ना हो। देखिए क्लाइमेट चेंज हो गया है। देखिए जैसे पहले पेड़ पौधे थे काफ़ी काटे गए हैं और पहाड़ों का भी कटाई हो रही है धीरे धीरे, उससे भी कुछ काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो प्रकृति से छेड़छाड़ से कुछ ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन कल एक एकादशी थी, उससे योग शुरू हुए, धीरे धीरे बारिश आना शुरू हो जाएगी। Ka jing rakhe bam phalar ka baju penong mana usnam ka bla penong da dor ba chnong chiliang Raj Art and Cultural Committee ka lakut no anin ka sngi rengkat ki art li ki drama jong ka jing ya bam skop ha hasnong ha ka jing rakhe menda usnam ka ladan art li ka jing pen I harunsan ka ba ka slab ha bla tho ba ring dor da iba silver star lanong ka bla pen pau ya ka phang halor ka jing shong kha khle bat ka khnyat bala tho ba ring dor da iba ki siroi pde ke be dai ba ki jinglong ba shimet jong ki arngu ki kenteji para bat ki jing ba ka para ba khamrit ke kendo ha ki jing shong kha dang khna ka jing rakhe bam phalar ka de ka program tenrai ka bala hiar pateng nadu ki department ka bala ju penlong haswa jong ka ayom thung ayom tap Ka jakabu bat jakari menski yakinong shnong ki blano karta lani ki senior citizen drop in center and daycare center kebadan halat thlabo hajan kekiang nongba stadium lapleh nin kesngi daw additional deputy commissioner EDC ka West Gentle Hills district ba MP Tongper lapnya da ka Joy City YMCA rengkat ke jingkershan naga district social welfare West Gentle Hills district Kani ka center ka angnut ban penyo igila jingram na banta kitu kibala khamno karta kibadan kam karpang iging sumar bat ka jingram kani ka center ka la ban ajingram na banta ki arpsan ngut ki temen kasdang play na du ka por khandai bijem step ha du ka por saw beje janmen uba MB Tongper EDC ulaban jor halor ka jinglong kongsan jong kani ka center ha ka ban wanra ka jing jan hap pandang ki jingle kai mu ki ludu kanu baru tang bajar dia banyak sultan katalu kanu bajing kemen kabar kum ki senior citizens ka information ka knowledge of la gadam ka dia bashar hai da fiam kan ongru experience it counts in the end Ka mikhalaya kla shakta da ka daw jong ka jing khlut ka suneng ka balong ka dak jong ka jing kla ka maryang ka jing khlut kala nang kiu na ka bajulong hakikat tu ka ni ki district Harilum Garo bat Rilum Khasi bat jentia ka bakta jor tu ngye phai sakani ka khubor men haka apsaw torik uyayong ka jingkiu jong ka jingshet ka lakot sakalai psaw hadu live khandai degree celsius hakikat tu ka ni benta jong ki district Harilum Garo bat Ribhoi bat apsaw hadu apnyo degree celsius hak benta ka Khasi bat Gentle Hills
Hapreng jong kani ke jingkio jong ke jingshet ke sun beneng ke sorkar kala penmi ye ke jing ptha ye ke jaka puli haborok kowe ke jela ba kimbet ban penlong ye kinu ke jing la kai sport klang ban laj na kinu ke jingpang halor ki khna school la batharu ba school ki dei men penbiang ya ki jaka bu umdi tawer jong ke school hakabay day ba kani ka kunhuan jong UDD News Meghalaya kalalet jurep ye kat tu ni ke school nong ba Shillong matip kumno ki le hakabay day ba kani ke jingkhlut jong ke sun beneng Habalik jurup ya kawai ke school ke badan hakanong ba kata ke school JBH school golfling la syam bagani ke school kalayo ya ke na ketenat PHE Henry Kim yo pat hadu banda biang bat kum ta ki hab an juthiet ru ya ke na sabar ka headmistress jong ke school ka Anju Chetri kala pen pau halor kani ke jing e kum juru hakawai pak ke school headmaster jong ke school rup rekha school hakanong ba la pen pau ba kumno kilale Hakabayade bakani ke jingkala jong ke sun beneng. In providing like water everywhere for the students so that those children who feel hot, and we have advised the children to drink as much water as they can. Okay, but the main thing is we have got the infrastructure but we are not having any water facilities now. We have to buy water. बच्चों को पानी पीने के लिए किल्लत हो रहा है, नहीं मिल रहा है पानी। बच्चों को तो हम हिदायत देते हैं कि घर से अपना पानी बोतल में लेके आओ, गर्म पानी, क्योंकि वेदर भी क्लाइमेट भी बहुत काफी चेंज हो चुका है। पानी हम खरीदते हैं सर, अपना टंकी वगैरह में 2-2 लीटर हफ्ता में पानी मैं खरीदता हूँ। Layo jing tibru yakum kini ke jingja hakiwe pak school hakaleng hakitain sor bat nong kendong jong jela bat lasngot huru ba kijing kila nangmi namar baki tolong umru kila nang terkhong ha kejela. Bureau Report DD News Meghalaya. Ka umulong sports club kelalong kelado ke bajob dalairon ha kejing lakai final nin kesi. La penlang kot ya ka syakajipo ba nakadal jong uslap Henry lang ba kejing la jong ka banyalakai bah habaro arliang habatit bat habakong bol ka balayalam ya ka syakajing job. Kejing lakai final Kelalong hapdeng ke FT United 11 Sports Club Menso persyai ke umulong Sports Club. Ha ke program Sam Kusnam layadon lang do Assistant Director ke Directorate of Sports and Youth Affairs uba kru bok pasa kumukongsan ha ke bala senran yu do Presiden ke MCA unaba berata batar jarji bat kiwe-kiwe. Ya kini ke tournament lapan long da ke Western Hills District Cricket Association hajawai. Bat kidon shpo teli kiken hon ke Malaysia mentah ha kani ke Lempung. Mentapat ngini pe kejing longjing man kesuneng hanong ba Shillong. Kejing shit kalong 4 degree Celsius ber kejing kreat kalong khatsau pun degree Celsius. Kejing singam khau kalong 2 nakispa man step at nyu pra nakispa janmit. Kejing hap slap kalong san pun milimeter. Kelak bandan kejing hap slap ke melumala hai katu kat ni kijaka. Syuab benpoi syuk bekut jeng tuk kubor ngi pet biang sesen ye kimat bekongsan. Kunno kejing lapat ba nak bentar kawat bala jeng ke election Lok Sabha. Entai ke sorkar ke jaka penyeng kali hakeleng ki bentar jeng konong ba ban pendunai ke jing deheng kali anong ba Shillong. Nangki ke jing pang Bampang Hakajela bat kentui Dr. Anisha Maulang Niki Breu ban wan syakmat ban pa eksamen yelade. Bat penong kedor bat cenong cilang Raj Art and Cultural Committee ya kejing rake Bampalar Pamanla Usnam. Te perlok katung na posyuk bukut jung tuk kubor jung imta ke janmit hadup nya syam yang bat pilih syaksi keblai pi barok.